Nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye hose. Twagarutse muri update ziba zirimo amakuru atandukanye abavugwa hirya no hino ku isi, ariko uyu munsi ndagira ngo muri duhere ku ifoto muri kubona muri screen ya inyakira amashusho yanyu. Ndagira ngo mbabwire ko uyu nguyu ari ushinzwe ngo imyitwarire y'abanyeshuri akekwaho kuba yasambanya umunyeshuri, birumvikana n'umurezi n'umunyeshuri. Richard Drax tugiye gufata muri kino kiganiro. Iyi nkuru wayibonye ndetse kandi wanayisomye umenya imva n'imvano y'ibi ngibi. Nekereza ko n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwafunze uyu mukozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri nyine bizwi nka animateur mu ishuri n'ubundi gisumbuye ryitiriwe umutagatifu Sainte Trinité de Ruhango. Ni mu Ruhango. Mu Ruhango akekwaho rero gusambanya abana babiri b'abakobwa biga muri iki kigo. Icyaha cyo gusambanya abo bana b'abanyeshuri rero bikekwa ko cyabaye kuwa 7 Ukuboza 2025. Iperereza rero ryibanze rikaba rivuga yuko cyakozwe ubwo uyu muyobozi yabwiraga abo bana b'abakobwa ko kumusanga mu biro bye mu bihe bitandukanye kugira ngo bagire ibyo basobanurira bijyanye n'imyitwarire yabo. Ariko ahangaha Richard Drax sinzi niba wumvise akantu ka Ruhango. Mu Ruhango izi kesi zimeze gutya usanzwe nawe uzizi, ntabwo ari ubwa mbere uzumvise, nta nubwo ari bishya mu matwi wawe by the way, ariko ni mu Ruhango ku kigo cy'umutagatifu Sainte Trinité de Ruhango. Ntabwo ari ubwa mbere kino kigo kandi kivuzweho zino kesi zingana gutya, ntabwo ari ubwa mbere no myaka yashize twakunze kubona. Gusa uyu mwaka twe dutegereje akandi gashya ko mu Ruhango by'umwihariko ku bijyanye n'uburezi. Ni ikigo twavuga ko kuba byatangajwe, ntekereza ko bifite aho bihuriye cyane n'uburyo n'ubundi Ruhango dukunze kwiyumvamo ibibazo nk'ibi. Ariko ikibazo ni ukubona umuntu w'umuyobozi. Ikigo n'ubundi cyari gikunze kugaragaramo zino kesi zimeze gutya. Sainte Trinité de Ruhango bikunda kuvugwamo cyane, ariko tukibaza ngo ni gute umuyobozi nk'uyu ibintu byabaye ku itariki 7 Ukuboza. Ngo bivuga ko uyu mugabo n'ubundi bivuga ko uyu mugabo ibyatumye asambanya bano bana cyangwa se ikintu cyatumye abasambanya n'undi no kugira ngo atabahana kwa kundi nyine umunyeshuri akora ikosa ariko akaba adashaka wenda igihano, akavuga uti n'ikindi gihano byibuze wenda ntuntumumubye cyangwa se ntunyirukane. Kuko ngo bari bakoze ikosa babana abatumira mu biro bye, birangira rero kugira ngo abahane barashobokaga ko barabaha ababyeyi biza kurangira agize ukuntu yigenza. Gusa umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko n'ubundi batazigera bihanganira uwo ari wese ukora ibyaha byo gusambanya abana, noneho by'umwihariko yongeraho ko atari ibintu bikwiye mu burezi cyangwa se nk'umurezi mu Rwanda. Noneho by'umwihariko ibi ni case ntekereza ko kandi n'abarezi bamaze gufata urugero. Ntekereza ko n'uyu nguyu wenda bizi neza ibijyanye n'itegeko ryari kumuhana ndetse buri kimwe cyose yarakize uko birumvikana n'umurezi animateur, ntago ari umuntu ubusanzwe mu kigo baza amategeko n'amabwiriza agenga abanyeshuri, agenga ikigo n'ibindi byose. Kuko uyu Dr Murangira Bitieri ntabwo n'ubundi yavuze ko bidakwiye ko byakihanganirwa uwitwa umurezi uwo ari wese, ko bidakwiye ko yakora ibikorwa nk'ibingibi byakitwa scandale birimo kandi n'iby'ubugome burya nk'umunyeshuri kuba yasambanywa agasambanywa n'umurezi ushinzwe kumureberera inyungu ze ndetse n'ubuzima bwe bw'ahazaza. Ntabwo ibingibi bikwiye gukorwa rwose, ni ibintu bigomba gucika nk'uko Dr Murangira Bitieri yabigirutseho. Richard Drax yakomeje kandi bavuga bati rero mu gihe iperereza rigikomeje ukurikiranyweho icyaha afungiwe kuri sitasiyo ya RIB
RIB mu Ruhango mu gihe dosiye ye igitunganywa ngo ishyikirizwe ubugenzacyaha. Itegeko rivuga iki kuri ibi rero? Itegeko rya 68 ryo ku 2018 ryo kuwa 30 Kamena 2018 riteganya ko ibyaha n'ibihano bya muri rusange riteganya ko umuntu mukuru usambanya umwana iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Subwa mbere ibi bibaye sangwa se subwa mbere izi nkuru nk'izi ngizi zivuzwe zo gusambanya abanyeshuri bikozwe cyane cyane n'abarezi mu kigo muri kino kigo kuko nubundi nibyo navugaga muri 2023 2024 hagiye humvikana inkuru z'abarimu bateye indabana bigaga kuri kino kigo ndetse kandi na bamwe baje no kuba bakurikiranwaho kino cyaha baza gufatirwa ibyemezo. Uyu hatahiwe animateur w'iki kigo RIB rero yamaze kumuta muri yombi yamufunze kubw'imyitwarire yagaragaje mibi idahwitse n'ubundi muri kino kigo cyo gusambanya umwana. Rero uyu wafunzwe yarashinzwe imyitwarire y'abanyeshuri aho akekwaho burya ntabwo gukeka gutya gusa birumvikana nkanjye nk'umunyamakuru nshobora kuvuga impamvu tuvuga gukeka wenda mu gihe umuntu atari yaburana ngo icyaha kimuhame ariko ibimenyetso byamaze kugaragara ndetse aba yanafatiwe no mu cyuho wenda cyangwa se amakuru yatanzwe bimwe bizwi ariko abakenewe ikintu cyo kuba byanyuzwa mu buryo bwiza nyine kugira ngo bibe byatanga umusaruro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Richard Rax izo ni inkuru ziba zivugwa ariko twe tuvuye mu Ruhango hagunze kuba udushya twinshi cyane ntabwo rero twareka kubabwira kano gashya. Niyo mpamvu ngira ngo ntidutinde cyane kuko ni updates nyine birumvikana. Ndagira ngo niba uhageze nonaha cyangwa se usanzwe uhari reka mpere kuhageze nonaha kanda subscribe kugira ngo ukomeze umenye neza byinshi biba bigezweho mu biganiro Doma News Live igira babirimo amakuru agezweho cyane n'abanyamakuru beza bazi kuvuga cyangwa se gusesengura inkuru zitandukanye ziba zivugwa nyine hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ni minisitiri nyine ntangiye kubicurika ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yongeye kugaragaza ko Uburundi bufatanya na FDLR igizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe aho yatangaje ko ikibazo u Rwanda rufitanye n'u Burundi ari cy'umutekano kuko n'ubundi bufasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite intego yo gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kuko rero ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi uvuga ko wagaruka ugakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntekerezaho kandi byanaba n'ibyanabaye mu myaka yashize 31 nk'ibyo bakoze. Ntekereza ko ari cyo cyakurikiraho n'ubundi ingabo z'u Burundi zimaze imyaka irenga 3 zifatanya na FARDC igisirikare cya Kongo mu rugamba rwo guhangana na AFC M23 mu ntambara ihanganyemo n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi burangajwe imbere na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Iyo dushingiye nko kuri raporo zitangazwa cyane dushingiye kuri raporo ya Loni igaragaza ko ingabo za leta zifatanye n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR muri iyi ntambara, ntabwo nta n'umuntu kandi ushobora kuba yabihakana nkanga FDLR ni umutwe nyine w'iterabwoba ugizwe n'abahoze muri SFAR intera hamwe n'ubundi zasize zikoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Nk'uyu mutwe rero n'ubundi ngo wubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ndetse no kuba bakomeza gukwirakwiza iyi ngengabitekerezo mu burasirazuba bwa RDC nyuma y'imyaka 30 abawugize bahamaze.
ni ukuvuga ngo minisitiri we yabajijwe na RBA, ni ukuvuga ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, niba Uburundi butera inkunga umutwe wa FDLR koko. Yasubije agira ati Uburundi ntabwo butera inkunga FDLR, ahubwo barafatanya. Uburundi bufatanya na FDLR kuko ni ihuriro rimwe na FARDC, ni ukuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ifatanya kandi na FDLR, igafatanya n'ingabo z'u Burundi, igafatanya n'abacancuro, bose ni ihuriro rimwe. Nduhungire kandi yavuze ko muri Kivu y'Amajyepfo habarizwa ingabo z'u Burundi zirenga 20,000 zari zarafungiye abanyamurenge mu nzu zabo, ndetse kandi ko badashobora kujya mu masoko no mu bindi bikorwa byatuma babaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi hari n'abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 by'abarwanyi bo ku ruhande rw'ingabo za FARDC bafatanya n'u Burundi. Nduhungire rero ati ikibazo nyamukuru dufitanye ni ikibazo cy'umutekano, ntabwo waba ufatanya na FDLR ngo ube udashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko icyo FDLR yifuza no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kandi uribuka neza mu 2023 mu kiganiro n'ubundi yagiranye na RBA 2023 yagaragaje ko mu gihe cy'amatora muri RDC Perezida Kisekedi yavugiye mu nama za politike cyangwa se kuri radio na televiziyo ngo afite umugambi wo gutera ibisasu i Kigali, ngo adashyize umusirikari n'umwe ku butaka, kandi ngo akaba azafasha urubyiruko rw'u Rwanda ngo kuba bahindura ubutegetsi bw'u Rwanda nyine. Aya magambo n'ubundi Kisekedi yavuze ku manywa y'ihangu, kandi ibikorwa yakoze nyuma yaho n'ubundi byagaragazaga ko yahise ahuza ingabo za FARDC na FDLR, ingabo z'u Burundi n'abacanshuro ngo bafatanye muri urwo rugamba ruganisha ku guteza umutekano muke mu Rwanda. Yakomeje agira ati kandi ibi bintu byose bibangamira umutekano wo mu karere. Kugira ngo rero icyo kibazo gikemuke, nuko izo ngabo z'abarundi zava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko kandi uwo mutwe w'abarwanyi ba FDLR warandurwa, kandi n'ibyo bitero bigabwa muri Kongo bikaba byahagarara. Hanyuma kandi tukabona ko dushyira mu bikorwa ari amasezerano twasinyiye y'umutekano. U Rwanda kandi rugaragaza ko kugeza muri Werurwe muri 2025 umutekano w'u Rwanda n'u Burundi wakerezaga mu nzira waganaga mu nzira nziza, ariko kandi bikazambya nuko Perezida Ndayishimiye yageraga ku biganiro byabaye akajya mu bitangazamakuru mpuzamahanga kubeshyera u Rwanda ko rwenda gushoza intambara mu gihugu cye. Yakomeje agaragazaho kandi u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu bukungu tariki ya 4 Ukuboza 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Perezida w'u Burundi yari muri kino cyumba cyo muri White House. Gusa rero uwo munsi ihuriro ry'ingabo za FARDC iz'u Burundi, Wazalendo, FDLR n'abacanshuro bafatanyije bahise n'ubundi bagaba ibitero kuri Kivu y'Amajyepfo hafi y'umupaka w'u Rwanda, bituma abarenga 1000 bahungira mu Rwanda. Nduhungire kandi yakomeje agira ati twabibwiye abahuza, twabibwiye n'abandi bose tuganira ko icyo twifuza nuko amahoro agaruka. Kugira ngo rero amahoro agaruke, nuko ingabo z'abarundi ziteza umutekano muke hariya muri Kivu y'Amajyepfo zavaho, ndetse ibyo bitero bya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo bigahagarara, kugira ngo tube twashyira mu bikorwa amasezerano twasinye. Aya masezerano yasinywe kandi ari mu ngingo zivuga ko imirwano
imirwano nimara guhagarara. Urwego rw'umutekano ruhuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Amerika ruzagira uruhare mu gushyira mu bikorwa ingingo zijyanye n'umutekano, harimo kurandura umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda, hanyuma u Rwanda narwo rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizwe ku mipaka yarwo. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ubwo yavugaga rero kwifatanya ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, u Burundi ndetse na FDLR mu buryo n'ubundi bafite umugambi umwe wo kurwanya ndetse no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, dore ko n'ubundi ubu ngubu mu ntambara yihanganishije AFC M23 bafatanyijemo n'ubundi n'izo mpande zose maze kugarukaho Richard, abaje gutsindwa intambara ubwo n'ubundi rwari urugendo rukomeye cyane rwo kuba babohora Uvira. Iyi ni Uvira iri mu majyepfo ya Kivu cyangwa se Kivu y'amajyepfo, aha ni burasirazuba n'ubundi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mupaka wawo n'u Burundi. Bose bakaba barahungiye mu Burundi mu buryo budasubirwa, bakaba hibazwa ikirakurikiraho mu by'ukuri, nkuko n'ubundi Perezida Ndayishimiye Evariste yavuga ko namara gutsindwa cyangwa se namara gutsinda intambara azahita akomereza i Kigali mu buryo budasubirwaho. Niba uhageze none ndagira ngo nkwibutse gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro bitandukanye, ndetse n'iki ngiki kirimo ntabwo mba ngira ngo ntinde cyane, ahubwo ibyo mba ngira ngo tuganireho cyane ni iby'amakuru gusa, ibindi bikaza nyuma. Niyo mpamvu nk'itukomeje tukambuka amazi magari cyangwa se inyanja babwita ibwota amasimbi muri Venezuela, nuko Venezuela yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyaha cyo gushimuta ubwato. Richard Drax. Venezuela mu bikorwa yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinja ubujura bwo ku mazi mpuzamahanga nyuma y'uko iki gihugu gifashe ubwato bwatwaye peteroli mu nyanja ya Caraïbe. Ni kuri uyu wa gatatu rero ku itariki 10 Ukuboza 2025, intumwa nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pam Bondi yatangaje ko ubwo bwato bwafashwe butwaye peteroli iva muri Venezuela muri Iran mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bihano rero mpuzamahanga birahari kuri ubwo bwato. Caracas ni umurwa mukuru wa Venezuela, akaba rero uyu mujyi wamaze kwamagana icyemezo cya Washington kivuga ko iki gikorwa n'ubundi kigamije kwambura igihugu umutungo wacyo ndetse no kwigarurira ibyacyo binyuze muri ubwo buryo nyine bw'agatsiko. Mu itangazo ryasohowe na guverinoma ya Venezuela yavuze ko ifatwa ry'ubwo bwato ari bwo bujura bweruye ndetse bikaba ari n'igikorwa cyo gushimuta amato cyambukiranya imipaka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Venezuela Jan Giripito yatangaje ko icyo Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka ari ukwigarurira peteroli ya Venezuela. Guverinoma ya Venezuela kandi yakomeje kwamagana ibyo byose, ibyo yise ubugome n'ubwirasi bw'ubutegetsi bwa Washington, ni ukuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihamya ko igihugu kizakomeza kurengera ubusugire bwacyo, umutungo wacyo kamere n'icyubahiro cyawo. Ibinyamakuru bitandukanye byatangaje ko ubwato bwafashwe ari Skype, ubwato bwanditse muri Guyana, bwafatiwe ibihano na Amerika muri 2022 bushinjwa kugeza peteroli muri Iran no muri Hezbollah. Nkuko ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bivuga, The Skippers yahagurutse ku cyambu cya Puerto Jose muri Venezuela hagati ya tariki ya 4 na tariki ya 5 Ukuboza 2025 nyuma yo gupakira utugunguru miliyoni 1.1 twa petrol. Venezuela rero imaze imyaka myinshi ivuga ko ibifite yahawe ibihano nyine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, aho rero Perezida Nicolas Maduro, perezida wa Venezuela,
ashinja ubutegetsi bwa Donald Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba bwarabikoze bugamije kumuhirika ku butegetsi, anakomeza kandi guhakana ibyo Trump yamureze byo gushyigikira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Richard Drax bivuze ko rero ikibazo cyo muri Venezuela kigikomeje kuba ikibazo cy'agatereranzamba gikomeye cyane, by'umwihariko dore ko twese tunabona kandi hari n'ingendo zigenda zihagarikwa mu buryo budasubirwaho, ndetse na Venezuela ikayishyiraho uburyo bw'ubwirinzi cyane cyane twanabonye ishyiraho uburyo bwa app cyangwa se application ishinzwe kugenzura abaturage bose ibyo bakora, bizaba message ndetse nabo bahamagara mu gihugu kugira ngo birinde kuba hari umuturage ushobora kuba wahemukira cyangwa se yagambanira igihugu cya Venezuela cya Nicolas Maduro. No kuvuga hagati ya Amerika na Venezuela hakunze kuvugwa cyane kudahuza, bishinjwa nuko bishingira ku kuba cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunda gushinja cyane Venezuela kuba icyambu cy'ibiyobyabwenge, by'umwihariko ibiyobyabwenge bitandukanye biva n'ubundi muri Venezuela, bavuga ko Venezuela ariyo mu ngendo zayo arizo zinjiza ibiyobyabwenge cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma umubano wabo utagenda neza ndetse guhuza biragorana cyane. Ariyo mpamvu ingendo ziva cyangwa zijya Venezuela Amerika, ndavuga USA, ziza kuba zihagarikwa ndetse no kuba zakorwa bikagorana cyane hashingiwe ku kuba kutumvikana. Bavuga bati icyambu ni Venezuela Amerika. Nibyo ni amakuru menshi abagezweho cyane, ariko mu kanya gato nari mbonye ni bito cyane ndabivugaho. Nuko nyuma yuko tubonye akarere ka Kayonza komite yose y'akarere yirukanywe burundu, hamaze n'ubundi gushyirwaho undi meya w'aka karere. Ubu ngubu rero n'ubundi meya w'aka karere akaba amaze kugira icyo bita imigabo n'imigambi, niko babyita, imihigo irimo ibyo byose nyine, aho akarere ka Kayonza n'ubundi kagizwe n'ubuso wa kilometero kare 1935. Rero n'ubundi ibarura ryakozwe muri 2022 nuko ryagaragaje ko noneho gatuwe n'abaturage barenga 1457. Rero kuri ubu ngubu n'ubundi kongewe mu miji yunganira umujyi wa Kigali. Icyakora muri iyi minsi kugarijwe n'ibibazo birimo inzara inuma mu mirenge imwe n'imwe, bivuze ko rero indi migabo n'imigambi yongeye kuba yashyirwaho ku karere ka Kayonza kari kamaze igihe kari iminsi mikeya kadafite umuyobozi n'umwe, kuko komite yose yari yirukanywe burundu. Rero n'ubundi nuko ibindi wamenya nuko abinjira n'abasohoka muri leta Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora no gutangira gusabwa amakuru y'ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Kakantu uri kumva neza? Yego. Ni byinshi muri Senegal abanyarwanda 20 bitabiriye imurikagurisha mpuzamahanga rya Dakar, ndetse kandi ni byinshi cyane wenda umuntu yamenya, ariko reka wenda tube tubabwiye ibyo ngibyo. Mu byo wamenya wenda nuko kandi wenda Lieutenant Colonel Pascal Triga, uyu ni washatse guhirika ubutegetsi cyangwa se gukora coup d'etat muri Benin, washatse guhirika ubutegetsi rero akaba yahungiye muri Togo nyuma yuko havuzwe byinshi ku bijyanye n'uyu musirikari n'uyu Lieutenant Colonel, aho yari agafashe ni ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cyangwa se televiziyo y'igihugu ya Benin. Ni byinshi cyane, ni byinshi biba bihari. Burundi nabwo bwafunze imipaka yabwo, ibyo twababwiye. Ni byinshi mu mikino nabwo habagezweho byinshi cyane, ntabwo twabura kwibabwira. Nka bafana ba Real Madrid ngo bareba kubiswe na Man City, ntabwo byabura. Real Madrid maze iminsi itakaza imikino myinshi. Muri make harimo ibibazo byinshi, wenda sinavuga ko ari ibindi bibazo, ahubwo harimo ibibazo byo kudatsinda, hibazwa nyine igikomeje kuba umuhanzi abanyarwanda bakunda cyane Niyo Bosco. Ibyo abanyarwanda barizi cyane, yasezeranye imbere y'amategeko n'inkumi yiyeguriye cyangwa se umwamikazi w'umutima we abitegura kurushinga mu minsi iri imbere. Ubu rero imbere y'amategeko yamaze kuba umugore we, ariko uburiya imbere y'amategeko nubwo yamaze kuba umugore we bahita bamubwira uti cyura umugore wawe, ubu twamaze kumuguha, kuko sinzi impamvu badatahana iwabo. Ariko kubera ko umuco nyarwanda n'ubundi
habaho indi mihango itandukanye igomba gukorwa urabanzuga ko wa muntu we nta mpamvu yo kujyana umugore aryo ubwo si yakoye oya ntago simbizi aho yisi ubwo baguha umuntu ukajya no gushyingirana utaramaze no kumukwa oya wamukoye kare ujya mu murenge umugore wamukoye ariko biza kugaragazwa nyine mu gukwa mu gusaba no gukwa aha urakoze cyane Richard Rock sekamushimire abakoze cyane Emmanuel abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba Doman News Live reka tubashimire mwakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro cyo kirimo updates zitandukanye kugira ngo ukurikire ikindi kiganiro nk'iki ngiki ndagira ngo ukande subscribe unasharinge wowe uje nonaha nawe dusanganywe kuko umuryango mugera Doman News Live urabakunda cyane ngiye mwabanye mu kiganiro nitwa Emmanuel iradukunda